Tubahaye ikaze kuri byose TV. Ikipe y'igihugu amavubi ibashije gutsinda. Niki watubwira cyangwa se nayahe mayeri wabonye yakoresheje kugira ngo abone amanota 3? Anya nitwa Gikona International Hit Zone 1 Kimisagara. Natwe ko ngiye nayibonye nabwiye itangazamakuru mbere ko amavubi agomba gutsinda ibitego bitatu kuko bye bindi. Ubu bushize amavubi ubona ko bari babanje kwiga ikipe, abakinnyi barabahengekana babashyira ku myanya yabo, kubona ko basomye ikipe baragenda bareba ahantu ingufu nkeya zacu ziri, ubona ko bagize remplacement bagira abo bicaza. Umva ubushize yicaye abakinnyi bakomeye, ariko babonye ko umunsi babanjemo Amavubi n'Amavubi guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma yatatse ikipe yitwa Djibouti ibitego bitatu, ahubwo twagombye gutsinda 5, ariko 3 naho ngaho birahagije. Ninde wabonye waje mu kibuga atarabikwiye kuza mu kibuga? Aya abakinnyi bose uko bari 11 bose bari motive, bagomba gutsinda ko bari 11 bakoze mu equipe. Kuri wowe ninde wabonye wahereza amanota ari hejuru kuruta abandi? Aya man of the match namwe murabyumva no umuntu bita Muzungu Olivier. Muzungu Olivier watsinze ibitego 2. Katwakire mugenzi wawe. Nibyo ndahera kuri man of the match Muzungu Olivier EPR. Ukuvuga ngo nanjye narifite icyizere cy'Amavubi kubera ko twari twatsinzwe iriya kipe yari dukoze mu jisho, kandi uriya mutoza nawe hari abakinnyi yarije babonye ko panze neza. Kagege yabanjemo asimbura Omborenga yajemo mu gice cya nyuma, noneho uruhande rwa Omborenga ntabwo cyagiye rwirukanye, ariko ubu rwihutaga cyane, kandi hagati harimo abakinnyi bihuta basunika imipira ku mpande barafinda ariko yihuta. Muzungu ariko aguruka, urabona ko ikipe yari imeze neza cyane. Okay, abafana tubereka line-up y'abakinnyi bagiye kubanzamo, benshi bagiye batubwira ngo ni aperi ibanje mu kibuga. Uremeranwa n'umuntu uvuga yuko aperi ariyo yabanje mu kibuga kuruta abakinnyi ba Rayon Sport? Ntiyabanje mu kibuga, ahubwo yarabikoreye. Harimo abakinnyi 6, urumva ko abakinnyi 5 nibo bavanze mu makipe yandasigaye. Niki wabwira uyu mutoza Frank Turisten? Nuko yakwitonda kwivumbura ngo asezere, abaretse azongera agire gukizere, yongera atoze, none azatwereka ibindi ashoboye by'imyaka myinshi. Kuri wowe urabona ashoboye? Arashoboye. Bamwongera amasezerano cyane. Amasezerano y'imyaka byibuze nk'itatu. Azi gusoma umukino, arabizi n'umutoza ni mwarimu. Niwe wari ukenewe. Uyu mutoza nako abatoza bose babanje ngo arabarusha. Okay, turabashimiye cyane. Murakoze. Mukomeze mwishimire intsinzi y'Amavubi.